umuturage w'umudugudu wa Rwerere umurenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru. Umugabo we yitwaga Munyaneza Fidel wari perezida wa njyanama y'umurenge wa Nyabimata akaba n'umurezi, yishwe mu bitero byagabwe n'uyu mutwe wa FLN hari mu ijoro ryo ku ya 19 Kamena 2018 ku biro by'umurenge wa Nyabimata. Muri iyo baruwa Mukashyaka agira ati mfite agahinda gakomeye ko kubura umugabo wanjye witaga ku rugo ndetse nashengwe no kubona abana banjye baragizwe imfubyi. Iyo baruwa Mukashyaka yaje mu gihe umuryango wa Rusabagina umaze iminsi wumvikana mu itangazamakuru mpuzamahanga usaba ibihugu birimo na Leta z'Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bw'Uburayi ndetse n'Ububiligi kotsa igitutu u Rwanda kugira ngo uyu mugabo arekurwe. Mu bakunze kumvikana mu itangazamakuru ni Karine Kanimba avuga ko ari umukobwa wa Rusesabagina. Mu ibaruwa rero Mukashyaka yasubije Kanimba amubwira ko nta bumuntu se afite kuko yamuvukije Munezero yahabwaga n'umugabo we agatuma abana be baba imfubyi, ariko ko we se Rusesabagina hafungiye ngo ari amahoro. Yakomeje agira ati umugabo wanjye yari umwarimu akazi nanjye nkora, ubwo nyine Mukashyaka nawe n'umwarimu kazi, ndetse ngo umushahara abinjizaga niwo watungaga umuryango wabo mu buzima buciritse. Yari afite imyaka 45 umugabo nyine, ndetse bari bamaranye imyaka 10 babana. Ati twari intego yo kurera abana bacu neza no kubaha ibyo bakenera byose mu buzima bwabo, ariko ubu Fidel nta gihari, ubuzima bwarahindutse. Dukomeze n'andi makuru tunyaruke gato tubabwire ko ubuyobozi bwa Ibuka mu karere ka Kayonza bwatangaje ko bahagaritse gushakisha imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside mu 1994 bakajugunywa mu rugomero rwa Ruraremira. Bakaba batangaza ko hagiye gushyirwa ikimenyetso hakazajya hibukirwa buri mwaka. Igikorwa cyo gushaka imibiri y'abajugunywe muri uru rugomero yatangiye mu mwaka ushize wa 2019 muri Kanama, gisozwa tariki 18 Nzeri uyu mwaka, ariko nyine hamaze kuboneka imibiri 226. Kikaba rero cyaragizwe mu ruhare n'abaturage, ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza, ubwa Ibuka n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi. Bakaba rero baragaragaje ko kubera urwo rugomero ngo hajemo imashini iheramo, bisanga ngombwa ko haza n'indi yo kugira ngo ikoremo. Kubw'ibyo rero bakaba bafashe umwanzuro kuba bahagaritse ibyo gushaka imibiri, ahubwo bakashyira urwibutso abantu bakajya bajya kuhibukira. Reka dukomereze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Muri Mali hashyizweho guverinoma y'inzibacyuho igizwe n'abantu 25. Muri aba 25 abasirikare nibo bafite imyanya ikomeye, harimo minisitiri w'ingabo, umutekano, ubwiyunge bw'abanyagihugu ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu. Mu bandi bari muri iyi guverinoma ni abo mu mutwe wa M5. Uyu mutwe wa M5 wakoraga imyigaragambyo muri Mali usaba ko Perezida Ibrahim Bakari Keita yava ku butegetsi. Uyu mutwe wa M5 wahawe ministeri 3 harimo iyitumanaho, ministeri y'umurimo na ministeri y'ibisi yo kwiyubaka. Yego, hagati aho rero minisiteri y'ububanyi n'amahanga na minisiteri y'ubutakazo ni minisitiri w'intebe wahawe uburenganzira bwo guhitamo abaza aziyobora. Muri Sudani y'Epfo amashuri yafunguye ku mugaragaro ku munsi w'ejo kuwa mbere, ni nyuma y'amezi arenga 6 afunze kubera COVID-19. Hashize icyumweru Perezida Salva Kiir atangaje ko amashuri agomba gufungura tariki 5 Ukwakira kubera ko imibare y'abagendaga bandura icyorezo cya COVID-19 yigabanuka. Hagati minisitiri w'uburezi Awutu Deng Achweri, minisitiri w'ubuzima muri Sudani y'Epfo ku munsi w'ejo yabwiye abanyeshuri w'uburezi yabwiye abanyeshuri ko nubwo amasomo asubukuwe bagomba gukomeza ingamba zo kwirinda. Yavuze kandi ko abasubira mu masomo ari mu mashuri abanza n'ayisumbuye ariko bageze mu myaka ya nyuma bagomba gukora ikizamini. Abandi mu bindi byiciro bazatangira mu kwezi kwa 4 k'umwaka utaha 2021. Reka tujye muri Kenya. Mu gihugu cya Kenya umuyobozi w'ishyaka Orange Democratic Movement ODM Raila Odinga yahamagariye abayobozi bo muri Kenya kwirinda guha intwaro urubyiruko no kuruhemberamo politike y'inzangano n'urugomo kuko bishobora kuganisha igihugu ahabi. Ibi Raila Odinga yabitangaje ku munsi w'ejo nyuma yaho ku cyumweru mu gace ka Kenol habereye ugushyamirana hagati y'urubyiruko rushyigikiye Perezida Uhuru Kenyatta n'urushyigikiye Vice Perezida William Ruto. Abantu babiri bakahasiga ubuzima. Mu itangazo yashyize ahagaragara Raila Odinga yavuze ko ubu bushyamirane n'urugomo byiyitirira ibikorwa by'amatora bishobora gukurura imvururu zishobora gutuma ubuzima bw'abatari bake buhatakarira kandi bikazaganisha igihugu habi. Yasabye leta kubihagurukira hakiri kare kugira ngo imyaka 2 isigaye kuri manda ya Uhuru Kenyatta izarangire mu mahoro.
Raila Odinga yavuze ko izi mvururu zakururuka zigakomeza kugera mu gihe cy'amatora zikazakurikira n'igihe nyuma y'amatora. Ibyo kandi ngo byagira ingaruka zikomeye. Akaba yasabye abanyepolitike kwirinda guha intwaro urubyiruko no gutangira kwiyamamaza mbere y'igihe kuko bishobora kuganisha igihugu ahabi. Yasabye ko iperereza ryakwihutishwa, abagize uruhare mu mvururu zo ku cyumweru bakagezwa imbere y'ubutabera bakabiryozwa. Hanyuma mu yandi makuru nuko ku munsi w'ejo mu murwa mukuru yarije muri Algeria hari imyigaragambyo y'abaturage basaba impinduka mu mitegekere y'igihugu cyabo. Aba banizizaga isabukuru y'imyaka 32 ishize habayeho impinduramatwara ngo yabaganishije kuri demokarasi hari mu mwaka w'1988. Ni imyigaragambyo rero iba imbere y'uko hatangira ibikorwa bitegura kuvugurura itegeko nshinga. Perezida Abdelmadjid Tebboune yizeza abaturage ko rizazana impinduka zikomeye mu buzima n'imitegekere by'igihugu. Abigaragambya barasaba ko ubutegetsi buriho bwavaho bw'uyu mugabo n'ubundi Abdelmadjid Tebboune. Nta yindi mpamvu babivuga nuko ngo bwashyizweho n'abasirikare, barifuza ko haba impinduka ubutegetsi bugashyirwaho n'abasivile. Aba kandi basaba ko bagera kuri 61 bafungiye ibitekerezo byabo byo kutavuga rumwe n'ubutegetsi, harimo abanyamakuru, harimo abo mu miryango itegamiye kuri leta n'abandi bose. Abenshi bari bibumbiye mu itsinda ryitwa Hirak yifuza impinduka, ndetse akaba naryo ryatumye muri Algeria Perezida Abdelaziz Bouteflika yegura ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Kuri 61 bose barekurwa. Tugiye ku nkuru n'ubundi izivuga kuri Libya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ubudage yavuze ko bafite icyizere cyo kurangiza intambara ikomeje kubera muri Libya hifashishijwe inzira za politike zo gushyira mu gaciro kuko gukemura ikibazo hifashishijwe ingufu za gisirikare ngo byananiranye. Kubw'ibyo akabona inzira za politike arizo zatuma intambara muri Libya igera ku musozo. Muri iki gihugu hashize imyaka igera ku 9 hari intambara yeruye hagati y'abarwanyi ba General Khalifa Haftar ndetse n'ingabo za leta yemewe n'amahanga. Mu nama ya minisitiri bo mu bihugu 23 ku mugabane w'Uburayi yateguwe n'Ubudage ndetse n'umuryango w'Abibumbye, Minisitiri Heiko Maas yavuze ko hari icyizere ko ibintu bizajya mu buryo mu minsi iri imbere kuko impande zishyamiranye muri Libya ngo zabonye ko nta nzira yo gukemura ibibazo binyuze mu ntambara igishoboka. Hari guhera mu mwaka 2011 ubwo Muammar Gaddafi yakurwaga ku butegetsi. Kuva icyo gihe nta gahenge kari kabaho muri Libya. Kuva ndetse mu mwaka 2015 igihugu kiyobowe na guverinoma ebyiri zirimo leta yemewe n'umuryango mpuzamahanga ikorera mu murwa mukuru Tripoli ndetse n'indi iyobowe by'umwihariko na General Khalifa Haftar. Ni bayise inteko ni House of Representatives cyangwa se inteko ihagarariye abandi, ifite icyicaro mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse ikaba inafite n'umutwe w'abarwanyi uyobowe na General Khalifa Haftar ukomeje kuzengereza leta yemewe n'amahanga ikorera i Tripoli. Ikaba inashyigikiwe uyu mutwe wa General Khalifa Haftar unashyigikiwe n'ibihugu nka Misiri, Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Abarabu. Reka twerekeze ku mugabane wa Amerika. Perezida Donald Trump yaraye avuye mu bitaro asubira mu biro bye muri White House nyuma y'iminsi 3 yitabwaho n'abaganga cyane ko bamusanganye icyorezo cya COVID-19. Ejo mu masaha y'ijoro Joe Biden yari mu bikorwa bye byo kwiyamamaza binyuze kuri televiziyo NBC, yarari muri Florida ndetse bitambuka kuri televiziyo ya NBC, agaragaza ko leta ya Trump nta kikora ngo ihe uburemere buhagije COVID-19. Ni ijambo rye uyu Joe Biden yagize ati tumerere nabi n'iki cyorezo, abantu barenga 200,000 bamaze kwitaba Imana, abagera ku 50,000 barandura buri munsi, abagera ku 1,000 cyangwa basaga bitaba Imana buri munsi. Ati ibi rero ni bihe bidasanzwe mu gihugu. Perezida n'abandi bayobozi ati ibi ni bihe bidasanzwe mu gihugu. Perezida n'abandi bayobozi bakuru muri guverinoma bafite inshingano zo gushyiraho amabwiriza ajyanye n'ubwirinzi hashingiwe ku bumenyi. Siyansi yabigarutseho cyane. Perezida Donald Trump we ntakozwe ibyo guha agaciro icyorezo cya coronavirus. Muri video yanyujije ku rubuga rwa Twitter agaragara atambaye agapfukamunwa ariko akiva mu bitaro, yabwiye abaturage ko badakwiriye kurangazwa na COVID-19. Ati nimugire ubwoba, yagize ati ntibarangaze, ntimuterwe ubwoba nayo, tugiye gusubirayo, tugiye gusubira mu mirimo yacu, ntitugomba ntigomba kuganza imibereho yacu. Tugomba kujya gukora
ariko twitonze. ibiro by'umukuru w'igihugu kandi wa leta zunze ubumwe za Amerika byagaragaye ko nta gahunda ihari yo gukurikirana abitabiriye ibirori byo kumurika umucamanza Amy Coney Barrett wemejwe na Trump ngo ajye mu rukiko rw'ikirenga nubwo ataremezwa na Sena. Urabizi ko bari bahuye bajya kumwereka itangazamakuru muri ibyo birori, n'ubundi ni naho hahise amenyekana nyine ko Trump yanduye nyuma yaho, bagenda bapima abayobozi batandukanye n'abandi bantu, ariko ubu bya bikorwa bita tracing cyangwa se gukurikirana abageze aho hantu, iyo gahunda ntayihari. bavuze ngo bagiye kuba bayihorera. Reka dufate akaruhuko gato duhindukire n'amakuru akomeje kuvuga mu mikino. mu gushyira mu bikorwa gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo kugeza amashanyarazi kuri bose bitarenze umwaka wa 2024, aho 48% bazaba bafite amashanyarazi adafatiye ku miyoboro migari. Sosiyete y'u Rwanda ishinzwe ingufu REG ku bufatanye n'abikorera bakomeje korohereza abatuye ahatagera imiyoboro migari bagezwaho amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba mu ngo, solar home systems, cyangwa se ku nganda nto mini grid. Aya mashanyarazi y'imirasire akoreshwa mu gucana mu ngo, kumva radiyo, kureba televiziyo, gusharija telefone ndetse n'ibindi bitandukanye. Naho inganda nto zigatanga amashanyarazi afite ingufu zifashishwa mu gucana mu ngo, ku byuma bisya, iby'ububaji, gusudira ndetse n'ibindi. Ku bufatanye bw'inzego za leta n'iz'abikorera hateganyijwe nkunganire mu buryo bwo korohereza abifuza kubona aya mashanyarazi adafatiye ku miyoboro migari. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 35 70 83 cyangwa se 0788 68 83 10. Reka dukomeze n'andi makuru agiye akomeje kuvugwa hirya no hino. Reka tujye ku mugabane w'Uburayi. Abishwe n'umwuzure wibasiye Ubutaliyani n'Ubufaransa bamaze kuba 12 mu gihe hatangazwa ko abandi barenga 20 bakomeje kuburirwa irengero. ni umwuzure wangije ibikorwa remezo byinshi birimo amazu, imihanda n'ibiraro mu duce dutandukanye two mu Butaliyani ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa. uduce twa Alpes Maritimes mu Bufaransa nitwo twibasiwe cyane, bikaba binakekwa ko bamwe muri abo 20 bataraboneka ariho bari batuye. Benshi bemeza ko amazi menshi y'uwo mwuzure ari wo watembanye abo baburiwe irengero, aho harimo abakozi 2 bakoraga muri serivisi yo kuzimya inkongi y'umuriro, bakaba rero banatwawe n'imodoka barimo abakozi bagera ku 1000 bo muri serivisi zimya umuriro boherejwe muri aka gace kibasiwe cyane n'imyuzure. Ingabo z'Ubufaransa nazo zoherejwe yo ku bwinshi. Indege 6 za kajugujugu nizo zifashishwa mu kujyana ibiribwa n'amazi mu duce twibasiwe cyane kubera ko imihanda yaho yaracitse, ubu ntiwabona uburyo ugerayo. Imashini zitanga umuriro zizwi nka generators zigera kuri 40 zoherejweyo kugira ngo zicanire abaho. Kugeza ubu kandi abantu 100 bamaze kwimurwa. Ubu rero twabibabwiraga, reka dukomeze ku ngingo y'amakuru agezweho mu mikino. Twakiriye mugenzi wacu Rigoga Ruth. Waramutse neza cyane Rigoga? Waramutse neza Kwizigira. Igitondo gihire, tugwaye ikaze tugeze amakuru agezweho mu mikino. Urakoze cyane. Munyemerere amakuru y'imikino tuyahere ku isoko ryo kugura no kugurisha ryafunze ku mugabane w'Uburayi mu ijoro ryakeye, kuko navuga ngo nicyo kintu gishyushye cyane. Nubwo ujya gutera uburezi abwibanza, ubundi tuze kugaruka mu Rwanda nyuma yuko tuyivuyeho. Dore ku kipe ya Arsenal, kuko kera kabaye bisabye imyaka 15 kugira ngo nibura ugura umukinnyi muri poste akwiriye gukina. Ibi byaherukaga mu myaka 15 ishize ubwo Vieira yazaga mu ikipe ya Arsenal. Ni nako rero baraye bazanye Thomas Partey bamuvanye mu ikipe ya Atletico Madrid. Agahinda gakomeye ku mutoza w'ikipe ya Atletico Madrid Diego Simeone, ariko kandi ibyishimo ku bafana b'ikipe ya Arsenal, kuko ikipe ya Atletico Madrid yifuje kongera amasezerano y'umukinnyi, ariko Arsenal yagiyeyo inagura release clause cyangwa $50 z'amayero kugira ngo umukinnyi aza muri shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubu rero n'umukinnyi w'ikipe ya Arsenal y'umunyagana y'imyaka 27 wakiniye imikino igera kuri 35 ikipe ya Atletico Madrid, akaba yaramaze kwitsindira ibitego 3. Asize mu ihurizo rikomeye Diego Simeone, kuko asinye ku munota wa nyuma, isoko ryahise rifunga. Bivuze ko ekipe ya Atletico Madrid itigeze inabona uburyo bwo gusinyisha undi musimbura
uyu Partey. Ikipe ya Arsenal yamusinyishije, turaza kubigarukaho ku buryo burambuye ni muntu ki mu rubuga rw'imikino kuko nimwe muri transfer zavugishije benshi ku munota wa nyuma, ariko ikipe ya Manchester United nayo yari itegerejwe ku isoko ryo kugura no kugurisha ku munota wa nyuma. Uburyo iza kuryitwaraho byarangiye Edson Cavani aje mu ikipe ya Manchester United, aje ari free agent kuko amasezerano ye na ikipe ya Paris Saint-Germain yari yamaze kurangira ku myaka 33. Rero yageze mu ikipe ya Manchester United ndetse yabasinyiye amasezerano y'umwaka umwe. Avuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain yabatsindiye ibitego 341 mu gihe mu mikino 556 yakinnye mu makipe. Nako kandi ikipe ya Manchester United gusinyisha Edson Cavani, undi wari utegerejwe kugera mu ikipe ya Manchester United ni Alex Telles, uyu wanasinye hakiri kare cyane mu masaha ya saa moya z'ijoro. Nawe yamaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Manchester United, yasinye amasezerano yo gukinira ikipe ya Manchester United amasezerano y'imyaka 5 avuye mu ikipe ya FC Porto. Akaba rero hategerejwe kuza kureba isaba abakinnyi baraza kuba igisubizo ku ikipe ya Manchester United kuko isoko rifunze. Manchester United isinyishije abakinnyi 4. Indi kipe navuga ngo yamaze kugura bidasubirwaho umukinnyi ikipe ya AS Roma ni Chris Smalling wahoze mu ikipe ya Manchester United, yari impizanyo muri ekipe ya AS Roma, ariko noneho bidasubirwaho n'umukinnyi wa AS Roma ku gihe kigera ku myaka 3 akinira iyi kipe ya AS Roma. Ekipe ya Southampton nayo bidasubirwaho yamaze gusinyisha, yakuye mu mpizanyo umukinnyi Walcott wari impizanyo, ariko ubu noneho ni umukinnyi w'iyi ekipe bidasubirwaho. Nuko nguko navuga ngo muri iki gitondo isoko abari bategereje ryaraye rifunze n'amatransfer atandukanye yabaye, ariko muri rusange munyemerere tuze kuyagarukaho mu rubuga rw'imikino ku isaha y'isa 3:40 kugera ku isaha y'isa 5 kuri Radio Rwanda. Mbere ko tugaruka mu Rwanda, reka mbwire abakunzi ba basketball ko mu rukerera ku munsi w'ejo n'ubundi hategerejwe umukino wa kane hagati y'ikipe ya Miami Heat na ikipe ya Lakers. Ni umukino uza gukinwa ku isaha 9 z'igitondo, ubwo ni mu rukero rwo ku munsi w'ejo bazabakina umukino wa kane. Mbibutsa ko ekipe ya Miami iherwa gutsinda umukino wa gatatu yawukinye mu rukero rwo ku munsi w'ejo, ubwo rero baraza gukina umukino wa kane. Tugarutse hano mu Rwanda rero reka mbabwire ko ubu igitegerejwe no kumenya ese umutoza Mashami Vincent arahamagara ryari abakinnyi bajya mu mwiherero, baritegura Cup ndetse baguma no gutangira urugendo rwo kwitegura CHAN izabera mu gihugu cya Cameroon mu kwezi kwa mbere. Bamaze no gusohora CAF yamaze no gusohora ingengabihe y'uburyo imikino igomba kuzakinwa. Umukino wa mbere ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ikaba izawukina n'ikipe y'igihugu ya Uganda kuko bisanze mu itsinda rimwe hariya mu gihugu cya Cameroon aho imikino izakinirwa. Hanyuma kandi kugeza ubu haribazwa ese niki kiri gutera Amavubi gutsinda kwinjira mu mwiherero no kwitegura Cup Vert. Ibi byose rero turaza kubisubizwa na PS wa Ministor mu rubuga rw'imikino uyu munsi kuva ku isa 3:40. Hanyuma kandi ikindi kugeza ubu gikomereye abatoza n'abayobozi b'amakipe, ese ko amakipe yamaze kugura shampiyona kugeza ubu hakaba ataramenyekana igihe shampiyona izatangirira. Amakipe arakomeza guhemba no gutunga abakinnyi no kwitegura shampiyona ariko bataramenya igihe izatangirira. Ibi byose rero biraza kuba ngombwa ko tuganira n'umutoza Kasambungu Andrea, akaba ari umutoza w'ikipe ya Gasogi United mu rugo rw'imikino, kugira ngo aze kugira byinshi abituganiriza. No mu tumirwa wacu mu rugo rw'imikino, ubwo ni muri bimwe tuza kuganira nawe ndetse tukanarebera hamwe ku kibazo cy'ikipe y'igihugu Amavubi. Benshi bakomeje kwibaza gutinda n'igisubizo, ese ni cyo kibazo kiriho? Ibyo byose rero tukaza kubigarukaho. Navuga ngo reka mbyiniye aho ngaho, ubundi namwe mukomezanye n'amakuru mu Kinyarwanda. tugushimire cyane Rigogaro. Turakoze cyane Kiziki. Ubwisango rero y'amakuru y'imikino ni 3:40 kuri Radio Rwanda. Nimuze gukuraho urushinge naho batumirwa batandukanye. Dukomeze n'andi makuru. Nibyo twari turi ku mugabane w'Uburayi tuvuga Ufaransa n'Ubutaliyani, ari kugaragara imyuzure. Tugarutse mu Faransa mu murwa mukuru Paris, utubari twongeye gufungwa. Naho muri resitora hashyirwaho ingamba zikaze mu rwego rwo kugabanya ubwiyongere bw'abandura COVID-19 buri kugaragara muri uyu murwa mukuru w'Ufaransa no mu nkengero zawo. Ni ingamba rero
zatangajwe ku munsi w'ejo n'umuyobozi w'umujyi wa Paris Anne Hidalgo izi ngamba zizamara iminsi 15. Hagati n'umuyobozi wa polisi i Paris yavuze ko utubari dufunga kandi abazarenga kuri ayo mabwiriza bazahanwa bikomeye. Ku bijyanye na za resitora zo zemerewe gukomeza gufungwa ariko abazijyamo bakitwarika bahana intera kandi gukambara agapfukamunwa keretse igihe uri kurya. Hagati aho ihuriro ry'abafite amahoteli ryatangaje ko ribabajwe n'izo ngamba zongeye gushyirwa kuko ngo zigiye kuzaza mu buryo bukomeye ubukungu bw'uru rwego rw'amahoteli mu gihe n'ubundi rwari rutangiye kwiyubaka nyuma y'uko rufunguriwe hashize igihe kinini ruhagaze kubera COVID-19. Mu zindi ngamba zafashwe ni uko ubwogero rusange cyangwa pisine zafunzwe keretse abataragize imyaka y'ubukure nibo bemerewe gukomeza koga. Ibitaramo ibikorwa by'imurikabikorwa inama nabyo birabujijwe ariko ibijyanye n'inzu zireberwamo amafilme n'amakinamico ngo zizakomeza gukora n'ubundi abantu bahana intera. Ni ingamba zizamara iminsi 15 mu rwego kugira ngo bareke ko bagabanya ubwandu bukomeje bwari butangiye kwiyongera aho mu murwa mukuru i Paris no mu nkengero zaho. Ibihugu by'Ubufaransa, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahamagariye impande zishyamiranye bitewe n'agace ka Nagorno-Karabakh hagati y'igihugu cya Azerbaijan ndetse na Armenia gushyira hasi intwaro bakayoboka inzira y'ibiganiro. Bakaba bongeye guhurira hamwe ibihugu by'Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya basaba izi mpande zishyamiranye kwicara bakayoboka inzira y'ibiganiro bakareka gukomeza kugaba ibitero no kurasana kuko hari ubuzima bw'abantu benshi barimo barahagwa cyane cyane abasivile kandi bitari ngombwa. Reka dusoreze n'ahangaha tubashimira cyane. Nge na Martin Nyirijabo, Jean Claude Kwizigira, tubifurize umunsi mwiza.